Minista wa KIGINA ndene thirikari ya kaunti ya MERU Monica Kathono nareganite na kumeneria ripoti iria ciithiritwo ikirekerwo ciegi utumiri wa KIGINA kaunti-ini. Akiaria, Kathono augite ripoti uti cia uma ni untu kinya ni bombite kurea marandu jamung'ana jwa milioni magana jana na kenda kuma kiri jonthe ja milioni magana mugwanja jaria jakurukirwa kuriwa. Kathono na gweta na mbere na kuga kaunti ya MERU ni andikite antu babaingi nkuruki ya kaunti ta Kiambu kinya kithira Kiambu ni amukaira mbeca inyingi nkuruki ya MERU. Muthuri Muriuki na kurikithia. Kulingana na Monica Kathono, uria nandi no minister wa KIGINA jadene kaunti MERU augite thirikari ya kaunti MERU wakira nandi imbombite kuria manano ja milioni magana jana kuma ke milioni magana mugwanja ira kamiti ira undinga gavana wa MERU gutunkuna marandu ya ugire ndio bati kuriwa kuma ge 700 million mwaka yo tuomba kuria 409 million pending bill. Wewe to metie muno nonto nyatoke ya ke budget ira twathaanirwe nonto thaiyo twina budget yetu ira twithiritie tuingwa ke budget ira twathaanirie yari na ya budget 0 pending bills. Twashomia mwanga twa me budget tuomba kuria 409 million na thaito tigaritie 300 kire mbeca itigere inya mwaka yo ito budgetite kuria part of it. Amna bubu awitira kaunti MERU nandi ni gutigirwo ti mutenyo mo kwamukira muchara na kunengerwa mbeca na njira njera nonto mwankira nandi ni banyiti na mbeji. Report ya control of budget ni manto ya manual employees. Itoerekanire MERU twari na manual employees 276 na ito mbeta kwethia atoke address issue eu ito amethire na governor to either very aggressive na kuinyelia gutethere kwenda manual employees na mwankatha ito kinga mweri wetandatu manual employees bararebe kunyiga from 276 to 40 na nyaba ba 40 process ne kubithwa banekanira maratasi yao na ibande byao na certificate ciao ikenda bakomba otonya ke pero ito tetego kinya 0 manual employees. Union story ere andre na thine rero mirite kaunti MERU ni kwithwe na ritinguke baba ingi kitumi mbeca nyingi gutake mishara na ndi wendi bao ni guchunkuna ritinguke baba nthe ni kwenda gutigira bara muthe bakuriwa ni babatiri kuthabakiriwa current bila biko thokia current yetu ni wage bill no renge kwa MERU county yena ritinguke baba ingi muno aritinguke baba ingi MERU yena ritinguke baba ingi nkiruki ya Kiambu county na unio na twetakire mbeca iria cioneka kire cheka Kiambu ni ona inyingi nkirukie batwe au nio kwina thina na nio nkua we are working on it. We are working on our wage bill already. Ito kuria solution ya kwethia twena data kana record ya ritingoge barato bati kwethia twena bo twena mibango eu na ito ikirite mantune uke budget yetu nikenda tukethia twena actual data ya ritingoge na ito mebangete boega bureka very professional na very accurate ikenda inya tukiria wage bill nene tukatha tukimenya kabisa ito bati kuria wage bill ukato tebati kuria ikenda tukamenya ritingoe baba ekuna iba kurita ngoe kana bate kurita inkomea kwena antu baba ingi bambete kwetha ba complain bakuwa kwe baba akomea ni ritingoe ba MERU na bate ritanguge tutete issue yu tutete komeshughulikira very soon. Na muthiene buru ni ripoti ya mutari wa mathabu bakiwa ripoti rege kuandikwa itari ya uma na nandi bamwandikirite ni kenda ita ripoti na uma nontorua kaunti MERU ni ongeri nkurukia milioni magana jana ile itatumirite. Okay, ki ripoti ya controller yaure ki specific areas use operation yaure tutumirite 1.2 billion na atwe turua tutumirite 774 million actual reports kuona ikuongelia thaburi ongelia na 456 million ku report itu aria nene ona twandika barwa kayo ye kuona ni yao twatumira controller na receiver na ito wetekia nao nonto fourth quarter ni rathirire kana mwisho mwaka yurathirire na report turathirie na to submit MERU betu bakomba kuona kana ategeri betu bakomba kuona report ye kurato ame challenge ndi umana onto ira bya report
bigethera biinamite na muroto jwa thirikari ya kaunti ya Meru ni gutigirira kuongera mung'ano jwa kweja ndene kaunti ya Meru na itukubanganya enforcement buraka ya ground nikenda mtu wonde omba kwithira akiri au teketha kwi wa kuria nonge ate kuria inge yele ito yete na itukonda introduce cashless kwithira utembecha cia kuthurania ira umbikia kuwa urakuthurania mbeca na wikira muko yo wikenda mbeca cio ndiga tukinyila ito na inge nyo itukubithia financial act already the first stage ito propose it igeta ke public for public participation yete assembly na ekuluka igatutetheria muno nonto mtu wonde akethira eweru ne bwa kumenya ni mbeca iga na abati kuria nkiripotera muri Juma Mbeca Muthuri Muriuki.